Kulo hami mau liate di tuhata ala di bagasan hahipasod dohamu raja nami ro di jauh-jauh nami apala di bagasan tikyon jala mau liate toktong di dok rohanami ala riado hamuna ro di jauh-jauh doh gokon nami tung nahurak pihame raja nami di nama jauh hamu di nama otak kamu mahiduma apa me parjolo tuhamu jadi bulat sama raja nami laut tadi bagasa setikyon ima ala nau jumolo dialap tuhata ina nahu haholongi hami akang boru nami boru sitio Opo Moses situa boru sitio Opo Moses. Jadi naing mulata macarata darjami alai na dua-dua nama dokter di persawaran di halak Batak saya jolo ninang-nang doninna asa ninung-nung jolo pinangan asa sinukun. Jadi pangiduan nami raja nami bajulo marsipanganom mahita asa utara esok kami ima digokod dohot jauh-jauh nami songonima raja nami boha marelus ma hula-hulai rajai dihamuna baru nami Raja Sitio bahasa time bertiket dong raja nami jadi setawi mengguru nek kamu setokin dihami tiket asa ujuh kami jo dihamiak ke nomor hamaranggi jadi dihita nomor hamaranggi rumah horbo napi itu Sitio terlumo bima Sitio doho parna asara budul mai tadi son di julon ala nang rodo jauh-jauh ni amang burutta besok kita sudah boleh ada gak bisa lah horas jadi boleh ada mak dia mau mengguru nami siregar ala narong suku-sukun sian hamu tuhamit akka orang di hula-hulamu jadi molo sian hami hula-hulamu marga Sitio molo songo dia konsep nang di batu pahamu imajo hula kamu so nima atas sian kami alai pagido kamu masih panuturion sian kami sa luhut dongan kami sa pengadilan guru budi mah guru gawe raja nami bukasatai mamu saya pertikian tutulang nami rajai daulai takuna Satawi ma perjolo pasal kami itu Raja Siregar. Kalau kebetulan aku sendiri berani Siregar dong. Jadi saat ditikyon kebetulan di Laikon kami sebagai tulang. Jadi sama dia nani pasangan ni hula-hula munak ke Sitio kami pe somonido kata nami utima. Laos kima hatamu na hula-hula nak najay hula-hula martino dohon Sama ni matong sen hami hula-hula na martino dohon utima gabi salah horas raja nami bahasa time pertikiat tutulang roro nami sinyaga gabi salah horas boleh teman dijuata amang guru bolonga adong kesedua guru ima lasano kita merdonga boleh ate gawe raja nami tubona tulang nami rajai raja marpau mik kita hamu raja di guru nami mulai tema itu kan mulai tenang dihita salibutna serta bisa ngap dihamu raja nemang guru nami raja Siregar manggil praktik satu kit dihamu amang guru nami teh bisa korol jo kadongat tubuhku raja nami mulai teh dihita nomor domat tu raja marpau sok songoni nang guru nami di boto kami nang kabere nami sok mahita salukna mengadopi gora-gora ni raja ni mangguruta raja Siregar
Mula tema di hamu amang guru marga Siregar. Stabi sangat di luluan na torok nomor kolong ni Roka amat karaja sok songni nang nakta suriwada. So suku siap raja ni pangurunta raja Siregar. Engko song kami siap na tulang muna raja Marpau manulubi na uli manulubi na denggam masek kami. Songni mah hata sek kami mulai deh. Ya beraja nami. Kupasatay mamu sa ito hula-hula na Martino Dohor Rajay Rabe. Mau di hati mamang baru di suku-suku munai. Jadi melasong kami hula-hula anak jahe sama dia harus di hula-hula ke Raja Sidio di si penalu-penalu nanti kemahami di sini. Mau lihat mak. Malihat ma dihamuna raja nami. Jadi dihamuna raja di baru nami. Ala naing marsipanganon mahita alai naik pasangapon nami ma raja ni tutur lami bok kamu ma son turu-turu ni sipanganon. Isom ma jawab kam isom. Raja nami dison adok tuba hami somot turu-turu ni si pangano. Polat dalan nami don makatay pasangat po kamuna raja ni tutulong nami. Terlimubi di huda-huda nami raja si Piyo. Mula sa konsep siya kami raja nami ala ina nami do nagimulog di alat tuhata. Ba hula-hula si Piyo na niyang hasahatan na alaydang na mga jari hami. Nasida mama saya aturan dohot tulang nami raja daulay. Atau tu dia mah bahenot ken nami kasahatan na raja nami asaro kami madapat kamu sidok putih kami raja nami. Mulai hati mah di hamu mang guru nami. Jadi tong dua mang guru. Sidono nami tu hamu. Tot punang adong dora konsep manang nalawas si hula-hulamu. Jadi molo kami hula-hulamu marga Sidio. So dia konsep naung di patupahamu amang guru ima ulau kamu. Molo tunggu hapen non akasi ulau nota jadi mah kami manuturi ahana laho si ulau nota. So ni amang guru hata siap kami mulai Magate kami mga pehot tu hataw musemer panukut tu tapun itu hatu daulay tapunan. Dauli amang guru. Tong gabi masalah oras. Kasok so ni manang di hamuna tulang nami raja daulay tapunan. So dia maris muna raja nami paniruhay ng panuturi ito kami. Mau lihat mak posatan tuhamu Raja Siregar. Pas do konsep munai. Asuhuton di Tekion sebagai hula-hula na punabuhu kandung Raja Sitio do. Jadi itu sido kasahatan na. So nido ada na talaksanahon na sa limon di wadah pungon. Sutima. Gabi masalah horas. Jadi di hamuna tulang rurubuk nami nang bona tulang sok-songoni nang hula-hula Martino Dohon setuluk mahami hitai sia deh raja nami boleh ate jadi di hamuna baru nami buat kamu mak rak mahita do suhut pasahaton. Jadi setabi paima di pasahat kamu amang guru nami dihita hula-hula tulang dong asa pangalan boru tu pameruat kamar ke Siregar bison di pasahan sida si pangalan jagar pengurus mewakili molodung pe tujuh nami di pasahaton nang rap majalo kita sudiate gabi majalah horas molo songoni marsi kontakam mahita pasahat tamu mah bang buru isa mahita pasahaton gabi di hamuna hula-hula nami raja Sitio apalagi bagasa tikyon raja nami rohami itu adu pamuna pasahat tu dulu ni sipanganon
dan apalah si panganon na apalah jagar do pedohonon nami or raja nami wala delen nami do pasangapok kamuna ima daun jumulo di alat tuhatta borumuna ima ina nami nahuhahulong nami jadi si dohonon nami raja nami di sepanganon na barjagaron tuk samonop penaboy tarpatu pahami di bagasat tikyon alayang go pangiduan nami di tangyang muna tujuluan niari asa si pangaron na betul-betul jagar manian si pasahaton nami tuhamuna asa dia karena saur matua mah dua peparan ni akai anakon nami dohot keluarga ni almarhum ina nami Matutu. jadi songonok penaboy tarpatu pahami di bagasat tikyon si panganot tuhamuna raja nami tudu-tuduna dohonon nami ma titina gopang golang-golang ma pangarahuna tuk songonok penaboy tarpatu pahami raja nami saya tuhatta ma namanggohi pasu-pasuna Matutu. gabe majalah horas jadi nang marsi panganom mahita raja nami alai hubabotoh kami japarjulu dua meja prasmanan jala prasmanan dohita raja nami di somma sada di bagasan masada jadi mulu hula-hula nami boy mah de batusang parjulu dohot tulang nami dohot tusol Risma hitan nomor si panganom. Jadi nang si panganom mahita raja nami. Isi mahita na membuat tangiak mahar si panganom pinasa bertikiat tuh minasa na raja itu turman. Jadi inarohan nami mengburu alhamdulillah apa tuh pahon ang warong buru mah mabalutang yang tak Kami masalah raja nami atau pinasa masih situ BE Sregar Dewarto. jadi asa